Bengi kaya kayungan sablang kapatad king kasalpantayanan. At yuta na pungeni king kalabing adwa ng Domingo ning karaniwan na panahon aldo Biyernes. Kaniting banal akapag masusyan. Yabi atala po karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan da rin kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan da rin kaladwa da rin kapatad tamong mituran kaniting COVID-19. At para king kaligtasan da rin kaya katamong ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, yabetala karing kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Romeo Mercado, Crina Teresa Go, kambering kayang pamilya, Maria Cecilia Salamat, Almacar Cruz family. Para king Aldorang Kebaitan Norman Edward Reson. At para king special intenciones dari Cristina Joshua Angeles, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manet Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Juliet Masirag, Katrina Tumang, Annalisa and Charmaine Lowe. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paswing, Annalyn Ocampo, Baby Glornita Ganya, Happy Sanchez Romero, Rodel Gabarda, Maan Menchola, Margarita Sanchez, Jose Mercado, at ding sablang kapatad tang masakit. At para kingalangang kapaynawan daring kapatad tamong mayang unabye, Dinorma, Teresita Zablan, Thelma Suplico, Arturo Vitug, Marcelo, Dolores, Roman, Dominga, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Jesus Manabat Sr., Natividad, Romeo Ligutan, Digna Balodong, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaganakapa Karela.
Antipono para king pamagmula. Hagyang karing libis sa mapanganib, karin ko dumalan, kung numano balang, uling ikaing kakong katambayan, o ginong kakong Diyos. Anting beto ka pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagan ng iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuda mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asa ng parati kay kayungan. At keka antimurin. Kakaluguran, king bitmong kapakumbaban at king kataymikan da rin kay katamong pilubluban, ganagandalang ini at sisyan ding sablata mong kasalanan, at adwanta mo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginui kang papabal parusa, king ikakayap daring painggulot keka. Ginu pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginui kang pakayap karing sikwil na ning lipunan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginui kang sasaw, pasalamat kay kami karing kala mapagkalog na ning iba. Ginu pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inubog mo kami king sarili mong wangis, at ing anak mo tinggap na ing kamatayan para king kay kaming kaligtasan. Sopan mo keng magbande, king pamanalangin kilubding sablang oras. Timawa kesa naging kasalanan po tang lakwan mine, iting yato at makapagtamasa kami king kapayapan, kambe mo manggaman kapilan. Itingan po aduan me, king kabamilata ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro dingari. Nigalsayay Sedekia laban kang aring Nebukadnesar ning Babylonia. Inya dinatangay Nebukadnesar kambering sa blanang sundalos apakasandata at kipkubande ing Jerusalem kanitang kapulong bulan ning kasyam ng banwang pamagaring Sedekia. Ginawa lang kampo ralual ling syudad, at may talakad lang pader, abarikado king makapadurot ng syudad. Elape patugot linusog, ang gana king kalabing metong ng banwang pamagaring Sedekia. King kasya mayaldo ning kapatabulan ning banwara ring ita, meragulindanop ang gaking alana lang panganding tao. Melasak ring pader ning syudad, at lipat ning kibkuban daring sundalos ning Babylonia ing syudad. May katakas lamo rin ding sundalos ning Jerusalem, inyang bengina. Tinakas laking kapamilatan ning pamagdalan daking ardin ning ari, at linabas la karingadwang pasbul, ang makatayid karingadwang pader. Milaya la papunta king kapatagan ning Hordan, dapot ding sundalos ning Babylonia, tegalande yaring Sedekia, at abiyag de, karin king kapatagan lele ning Jericho, at likwan de ring sablang sundalos na. Delare Sedekia kang aring Nebukadnesar, at syukanita king syudad ning Ribla, karinay na tulan yaring Sedekia. Petera la ring anak ng lalaki, kabang makalawe kay bat na nito, pepadukit ne matay Sedekia, ang pompe patani kalane, at kay bat, pepadalane king Babylonia. King kapitong pulong aldo kalimang bulan ning 19 ning banwang pamagari ng Nebukadnesar ning Babylonia, linubya Jerusalem ni Nebukadnesar,
ing talausok ning ari apeka punda ring sabla ng sundalos apakasandata. Silaban ne ing templo ning Ginu, ing palasyo at ding balera ring sablang maulagang tao na ning Jerusalem. At ding sundalos na lesak dala ring pader ning syudad. Kaybat dela na lang Nebuchadnezzar king Babylonia, ding taong mitagan king syudad. Ding mitagan at taong magagaling a pangamat king pamagobra at detang mekikampi king Babylonia. Dapot likwanala king Uda ding mapila na pakakalulong tao alang pibandyan na anuman. Taong at pepagobra nala king mulan ning ubas at karing marangle. Ing amano ning Diyos. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing pong pakibat tamo, mipakatyasa ing dila ko, nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Ulitan tayo po. Mipakatya sa dila ko nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Karing pampangdaring ilog ning Babylonia, karing kami pakalukluk, at manangis inyang agaga na kami ang Siyon. Karin dutong atutubo, karin mila penyabit, ding kaya kaming alpa. Mipakatyasa ing dila ko, nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Ding memiyag kaya kami inawad dahing magkanta kami, bahan patulan mila. Ipagkantayo kami ngarang minyabi, meto nga dalit tungkol king Siyon. Mipakatyasa ing dila ko, nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Makanano miyang idalit ting dalit ning Ginu, king labwad daring dayuan. Nung kalingwanda ka, O Jerusalem, nakasa makapagtigtigan pa. Mipakatyasa ing dila ko, nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Nako sa makapagkanta pa sakaling kalingwanda ka. Nung aliway kay ituring kong peka maraguldiling tula, king Bieko. Mipakatyasa ing dila ko, nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Talakad tapuban parangalan ning Maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Itamo nga po, sa upan mo kuking kako nga intindyan, ding kerang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan, kakong pibula-bulayan. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginong manatili yake kayo, At kekanti mo rin, pamamasa king Maya Pabalita, agbanggang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Inyang kukuldas yaking bundok Jesus, tikyan dering tutong dakaladaw. Linapit yakaya ing meto nga leproso, siniklod yaking harapana at ngana. Ginunong burimo hapakayap mo ko. Tigil na Jesus ing leproso at ngana, buriko kumayap ka. Kanita mo rin kinayap ya king lepra, nga nang Jesus kaya. Tandanan mo, emo sasabyan iti kenuman, nun emonda kang enimurin king saserdote, at ipresinta mo ing kang sarili kaya. Kaybat, idahon me ingayin ayuyutos ng Moises bilang katunayan karing tao king ika, mayap na ka. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Maya pabengi po kay kayo ang sabla. Makalunos la po bili ring masakit. Ne po? Makalunos la po bili ring masakit. Lalong-lalo na nung ing masakit na tao,
metong yang pakamalan, metong yang miyembro ng familia, alog mo na mo, ing kumayap ya, alog mo na mo rugo, ing mibawi ya, ing sikan ya, alog mo na mo rugo, ing mipasnoya, king masakit ha, panamdamana, king katawana. O tayo po pansinan, may bug kang mas pakasalo, po tanga kakit meng sasaingsing king sakit, king katawan, ing pakamalan mo. May bug kang mas pakasalo, lalong-lalo na po tanga kakakit meng sasaingsing king sakit, iting pakamalan mo. Ing Ginong Yesus po, king kagatamong mipas sa Ebanghelyo, malulunos siya po karing masakit at magkakasakit. Ing Ginong Yesus, king pamamasa mo, malulunos siya, malunusan niya, karing masakit at magkakasakit. Iti po ing malino, masalang mayayakit kaya, iting pamaging malunusan na, inyang inulune, iting taong ating lepra. King mipas sa Ebanghelyo, mayayakiting pakalulunan ni nga pong Gino, karing masakit at tao, kalupa na po, niting leproswan, king kakatamong Ebanghelyo. Baliyo po, kanitang kapanauna na ng Ginong Yesus, inyang panauna ng Gino, ibalik tamo mo po. Ne po, mibalik tamo. Inyang panauna ng Ginong Yesus, potang ating kang lepra, iwasan ka. Inyang panauna ng Gino, potang ating kang lepra, pandiriyan ka. At eda ka mo kabudabud pandiriyan, eda ka mo kabudabud pangingilagan o iwasan nun tatabira ka pa. Inyapi ni karugo, ka makapagsalita at makapakyabe ka ring aliwa. Maka-isolate ka. Outcast ka, kumbaga. Bali po, ingaiisip ko pong katumbas na. Ingaiisip kong katumbas na ning sakit a lepra ngayon panahong kasulukuyan, yapin po ing sakit a COVID-19. Ing katumbas na niting sakit a lepra, ngening panahon tamo, yapin po ing COVID-19. Ale? Ding taong ating COVID, nanong gagawan tamo karela, pangilagan tala, pandirian tala, iwas-iwasan tala, outcast la kumbaga. Pero, balo nyo po, nung atsuya ing Ginong Yesus, ngening panahon mo, kay ba dating kang COVID? Nung ing Ginong Yesus atsuya ngeni, king panahon mo, kay ba't mituran ka, kaniting sakit, a pandemya, kaniting COVID, nanong gawa na ning Ginong Yesus? Lapitan mandiriya, aliya, mangilagya, aliya, tagkilane, saupane, ban kanita, kumayap ya. Ale? Bakit mo? Bakit mo? Iti yung gawa na ning Ginong Yesus. Eya miwas, eya mangilag, eya mandiri, nung etagkilane, so pane ban kanita kumayap ya. Iti ating COVID, nung atsuyang ining panahon mo. Bakit? Kasi po, mas maulaga king Gino, aliwa ing miyawaya, nune ing lunos na. Mas mahalaga sa Diyos, hindi ang mahawa siya, kundi ang awa niya. Imbes na lautan pebustane pong pakisabyane ng Ginong Yesus, pekiramdamane, iting masakit a tao, at sinabi na nung naning kapag nasana, Lord, if you wish, you can make me clean. Ginunong buriyo po apakayap yu ko. I will do it. Be made clean. Buriko, kumayap ka. Nga naning Ginoo, ora mismo. Kanitang pamikatago na ita. Baliyo po yung sakit a lepra. Yung sakit a lepra, eya mo po kabud si simbolo, king sakit a panamdamanan ng tao, king katawan na. Ali, ako panuwalan ko, yung sakit a lepra, pwede niya mo naman pong tukuyan, yung kabilyanan ng tao. Yung kabilyanan ng taong tungkol king, alimbawang, iwasan niya, pangilagan niya, pandiryan niya, pikakasaman niya, lalautan niya pauli ng kasalanan na, o kaya naman po itangaw sa tamong dapat karoka na ng meto nga tao.
ing meto nga misyon tamo po ketiking yato, anting Kristiyano, anting Katoliko. Ing meto nga misyon tamo ketiking yato, eban pangalandakan tamo, ing maya pa gagawa tamo. Ing meto nga misyon tamo ketiking yato, anting Katoliko, eban palto tamo, pakit tamo, karing dakalataw, king itamo, mga linis tamo, king itamo, talatuki nakatamo ning Ginoo, at palto talang marinat, at makasalanan di ngaliwang tao, ali. Like God, we must infect others with mercy and love. Like the Lord, we must infect others with mercy and love. You know, mercy cleanses others. Mercy infects others. And later on, they become merciful and loving as well. Nano po talaga yung lawe tamo, karing mga roka tao. Sugradong ngayon, kaya tintamong kilalang tao, yung dapat da karokan yung dapat da talagang mikakasalal How do we see them? How do we treat them? Pagana po, deti ela tatabi. Nung susopan lang, mibawi. Naburing sabyan ng tao, makasalanan niya. Naburing sabyan ng tao, marokya. Ing lawe mo kaya marinat Ali, dimpong migkamali, po. Dimpong migkamali. Makanano larugong mibawi, nung agad-agad marok, ing lawe mo karete. Ding taong makasalanan po, ding makasalanan. Makanano larugong makapagbayo, nung emo dirinan pamikatagon, pan magbayo. Paganaka po, nung manabita mo, daig taya pa po, ing ating sakita lepra king tuto. Nung manabita mo, daig taya pa po, ing ating sakit a COVID king tuto. Dapat nung maging mapaglunos tamo, kalupa na ni nga pong Ginoo, siguradong magus kanitang lugod, karing puso tamo. Ing malunusan po, agyo ng manayib. Ing malunusan po, agyo ng sumaup, karing kalupa ng daw. Kalupa na sana po ni nga pong Ginoo, king pa maging malunusan sana po, maging makanyanda mo naman sana. Mapaglunos yung Ginoo, sana ang yangita mo, makanyanda mo naman po. Like God, we must infect others with mercy and love. Talagad kawan po. Pakamalan kong kapatid, kapamilataning kayang daya, ingkay katamong talapagligtas, gawa na katamong meto nga kayarian, ding pari, ban may daw ni spiritual sakripisyong katanggap-tanggap king Ginoo. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong manigapu, Ginoo, dinan mo keng kasalpantayanan, adharapat mayap. Ulitan niya po. Ginoo, dinan mo keng kasalpantayanan, adarapat mayap. O alanganggang pari, dininan meng dake, ingke kang balayan, kingke kang pangapari. Parati kesa nang midaw na espiritual a sakripisyong katanggap-tanggap king Diyos. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, dinan mo keng kasalpantayanan, adharapat mayap. Ipagkalob mo kaya kamiring bunga ng kaya kang espiritu. Ganaka, kamulog, at kapibabatan. Ipanalangin mi kaya o Ginoo. Ginoo, dinan mo keng kasalpantayanan, adharapat mayap. Ginoo, pasalan nesa ning kaya kang kasalpantayanan ing biyemi. Apahayag misa iting kasalpantayanan, king lugod at king sablang kararaptanan mi. Ipanalangin mi kaya o Ginoo. Ginoo, dinan mo keng kasalpantayanan, adharapat mayap. Magkapilit kaya sanang maging masawop, kimbalang metong king nanumang oras. Dinan mo keng kapag malasakitan, king karelang kaligtasan. Ipanalangin mi kaya o Ginoo. Ginoo, dinan mo keng kasalpantayanan, adharapat mayap. Yabetala po karing kaya katang panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong
mituran kaniting COVID-19. At para king kaligtasan, daring kaya katamong naganang frontliners, ipanalangin mi kaya kawogino. Ginudinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. Yabiatala ka rin kaya katamo namang intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Romeo Mercado, Crina Teresa Go, kambering kayang pamilya, Maria Cecilia Salamat, Almacar and Cruz family, para king Aldor ng kebayitan Norman Edward Rason, para king espesyal a intensyones dari Christian Joshua Angeles, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manet Pineda, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Juliet Masirag, Katrina Tumang, Annalisa and Charmaine Lowe, the St. Jude Thaddeus Paris Pastoral Council, the St. Jude Village officers and homeowners, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Paswing, Annalyn Ocampo, Baby Glornita Gania, Happy Sanchez Romero, Rodel Gabarda, Margarita Sanchez, Jose Mercado, Maan Menchola, at ding sablang kapatad tang masakit. At para kingalanganggang kapaynawan daring kapatad tamong Meyaw Nabie, Dinorma, Teresita Sablan, Thelma Suplico, Arturo Vitug, Marcelo Dolores Roman, Dominga, Norberto Guadalupe Carmelito, Jesus Manabat Sr., Natividad, Romeo Ligutan, Digna Balodong, at ting sablang kaladwa kim purgatorio at detang alanang makaganakapa karela, ipanalangin mi kaya kawogino. Ginudinan mo kayong kasalpantayanan, adarapat mayap. Ngini po, adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. O Ginong Yesus, mayupayang tuto, papanatilyan mo kaya sanang ligtas king pamikasala, banketa ding kaya kaming pamisip, amanot tapat, maging kalugod-lugod lake ka. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kay kang gayapan, tinggam may ting tinapay ang pangmike ka, tinapay ang bunga ning gabon at pipagalan ng tao, para kay kami magawang tinapay ning biye. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, ulining kay kang gayapan, tinggam may tingala kay ang pangmike ka. Ala kay bat king ubas at pipagalan ng tao, para kay kami magawang inumana ning kaladwa. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan ni saning ginoy tindawon karinggamat mo, hingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, hingi katang kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimiglalang king kamatayan ning kay kang anak, linupig mo ing kay kaming kamatayan. King upayan iting sakramento, papanatilyan mo keng mapaminto, king kay kang kaburian ang king kamatayan. Lakwan miya sana iting yato kambe ning kapanaligan at kapayapan, at dasnan mi naman sana ing kalam ning kayang pamanyubling mebye. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Ingginu manatili yake kayo, at kekan timurin. iyat nayo ring puso yo, Makayat nano king Gino. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Hemo kailangan ing kapurian ipayabot mi keka, uling iti makaragdag king galam mo. Ing yampang ming kapasalamatan, kalam yan ang mangibat keka. King babye ming kapurian keka, ikami mo naman ing makinabang at ikami mo rin ing susulong, king kekang grasya kapamalataning pakamalan mong anak. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, naralit ming kekang ligaya. Layon makiabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapurian keka at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya. Mitmuing banwa ating yato, king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyo ning Gino, hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo iba, ikay panibataning sablang kapanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bad ning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kanide. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may batawaran na ring kasalanan, dapta niya iti, bilang kabigaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalbantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan miyo iba ing kamatayan at pamanyogli ng mebya ning anak mo, naraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang, talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugud, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan niya naman ing anak mong inorma ay naus mong meko nakitiking yato. Ang tiningking binyag meteya kambe ng Kristo, merekayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niya, ading sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostola ding sablang santo, isan Judas Tadeo, o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan,
Kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tuto, kagumning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngini po, antimong anak ng inampun ning katamong mapaglunos agino, maus tamong kaya, karingamanong tiro na kekatamo. Ibami acubanwa misamban yaing lagyo mo datanging kayarian mo mi pamintuan ing loob mo ket isulip antibahanwa mi pamintuaning loob mo ing kakanan mi king Aldo ibiemu ke kami king Aldo ampoy patawad mo ke kami ding salami ke ka anting pa mamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke pay sawol king tukso nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o Gino king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, banking kasaupan ng kekang pakalulo, parati keng mi kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Huling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kekang iglesia at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo ikang mabibye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kekayo. At kaya ka Timori. Ipakita po ngayon misasan metong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Niyo, ingke katamong mapaglunos at malugod na Ginoo Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako kayong kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod at mapaglunos, king pamananggap mi kareting banala misteryo, ding pangako ni ngalang kapupusan na biye, antabayanan mo kami king malugod mong sahop king oras ning kamatayan me. Ipagkalub mo ing magwagi kay sana, karing kay kaming kasalang at idala mo na keman, king alanganggang kapayapan king ligaya ning kekang kayarian. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Sigladangan po. Ing oratio imperata laban king pamaglaganap ning COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na put may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan, at ingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunat. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasana pong malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang meyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na saning pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya kaan timorin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingip pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang na, umen ako ngan ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.